Za dobar zvuk, tu je Player. Letnji raspust je idealno vreme za igranje naših omiljenih videoigara, ali i za čitanje dobrih knjiga. Pogledajte Gajbotron Top 5 predloga za čitanje ovog leta. Clive Barker, Utkani svet. Ovo delo mračne fantastike objavljeno je 87. godine, a već godinu dana kasnije nominovano je za prestižnu svetsku nagradu za fantastiku. Ovo je jedno od najupečatljivijih Barkerovih književnih ostvarenja, koje čitaoce vodi u paralelni svet u kome se prepliću fantastično i savremeno, svakodnevno i onostrano. Glavni junak Cal Mooney pronalazi ćilim u kome je utkan čitav jedan univerzum. Na taj način svet po imenu Fuga ostao je skriven od ljudi i sačuvan od progonitelja. Iz ćilima se oslobađaju razni nesrećni likovi, progonjeni, kukavice i otpadnici koji u dodiru sa drugim svetom doživljavaju promene, ali sa sobom u Calov život unose i neviđene opasnosti. Ova knjiga do dan danas nije doživela adekvatnu ekranizaciju. J.R.R. Tolkien, Hobbit. Autor najpoznatije trilogije epske fantastike, u prvoj od ovih knjiga predstavlja nam priču o tome kako je jedan Baggins doživeo pravu avanturu i kako je uspeo da izvede stvari za njega prilično neočekivane. Bilbo Baggins je hobit koji uživa u svom ugodnom mirnom životu i retko kad putuje dalje od svoje ostave pune hrane u svojoj hobitskoj rupi u zavičaju. Ali njegovo spokojstvo biva narušeno kada se jednog dana čarobnjak Gandalf u društvu 13 patuljaka zaustavio kod njegovog praga i primorao ga na putovanje do tamo i natrag. Skovan je plan da se na prepad otme blago Šmaugu veličanstvenom, najvećem i najopasnijem zmaju tog doba, kao i da se povrati izgubljeno kraljevstvo patuljaka. Roman Hobbit od svog prvog izdanja 1937. do danas prodat je u milionima primeraka i ustoličen je kao jedan od najomiljenijih i najuticajnijih knjiga 20. veka. William Gibson, Neuromancer. Ovo je roman koji je započeo i definisao cyberpunk revoluciju. Prva knjiga koja je dobila svetotrojstvo nagrada u žanru naučne fantastike, Hugo, Nebula i Philip K. Dick. Sa ovim romanom William Gibson predstavio je svetu cyber prostor i naučna fantastika više nikada nije bila ista. Gibson je svojim romanom najavio sve ono što je došlo godinama kasnije: internet revoluciju, Matrix filmsku trilogiju i neverovatan razvoj informatičkih tehnologija. Case je najbolji kompjuterski kauboj koji krstari informatičkim supermagistralama, povezujući svoju svest sa softverom u cyber prostoru i krećući se kroz obilje podataka, pronalazeći tajne informacije za onoga ko može da plati njegove usluge. Kada prevari pogrešne ljude, oni mu se svete na užasan način, uništavajući njegov nervni sistem mikron po mikron. Proteran iz cyber prostora i zarobljen u svom otupelom telu, Case je osuđen na smrt u tehnološkom podzemlju, sve dok ga jednog dana ne angažuje misteriozni poslodavac. On mu nudi drugu priliku i potpuno izlečenje. Jedini uslov je da prodre u Matrix, neverovatno moćnu veštačku inteligenciju kojom upravlja poslovni klan Tezije Ešpul. Thomas Cleary, Bushido, kodeks samuraja. Japanska originalna verzija ove knjige, Bushido Shoshinshu, bio je jedan od glavnih izvora na kojem se napajao Bushido, filozofska staza koja i danas fascinira mislioce istoka i zapada. Lične odgovornosti, porodični odnosi, javne dužnosti, obrazovanje, finansije, etika, ratovi i tako dalje. Svi ovi aspekti života razmotreni su u ovom tekstu sa stajališta ratničkog duha japanskog viteštva. Čak i oblici profesionalne i političke nesposobnosti i korupcije sa kojima se mnoge savremene zemlje i danas bore, opisane su sa nepogrešivom preciznošću u ovoj knjizi staroj skoro 400 godina, pokazujući koliko duboko su u Japanu ukorenjeni feudalni i ratnički načini vladanja. Ovaj priručnik je glavni izvor za sve one koji žele da steknu realnu sliku o Japanu i japanskom narodu. Ernest Cline, prvi igrač na potezu. Ovo je fantastična pustolovina smeštena u futurističkom svetu sa retro srcem, raj za sve gejmere.
U ne tako dalekoj budućnosti naš svet postaje mračno i ružno mesto, ipak na sreću mnogih postoji oaza, svet u virtualnoj realnosti, veoma rasprostranjena online utopija. Ljudi mogu da se uloguju u oazu da bi se zabavljali, išli u školu, zarađivali novac i sretali druge ljude. Za Wade Watsa vreme provedeno u oazi svakako nema konkurenciju u njegovom životu u stvarnom svetu prepunom siromaštva i bede. Zajedno sa milionima ostalih učesnika oaze i Wade sanja da pronađe 3 ključa skrivena u virtualnoj stvarnosti koja pronalazaču donose ogromno bogatstvo, nasledstvo koje je srećnom igraču ostavio dizajner ove igre, veoma bogati James Halliday. Međutim, Halliday se potrudio da tragačima zagorča život postavljajući prepreke koje mogu biti stvarno pogubne. Ovaj roman uspešno koristi obilato nasleđe popularne kulture iz 80. godina 20. veka i šalje čitaoca u pustolovinu brzinom svetlosti. Bilo je to naših top 5 predloga za čitanje. I zapamtite, da nije bilo dobrih knjiga, verovatno ne bi bilo ni mnogih dobrih videoigara. Bilo je to sve za ovaj put. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!